plac gdje su bili motori sinoć. Dosta ih je ostalo. Ako vas zanima gdje je najbolji doručak u Trebinju, ovdje je. Pita sa sirom, pogled, uživanje čisto. Danas je subota, noć u kampu je bila skroz korektna, nije bilo nešto previše buke, moglo je da se spava sasvim korektno. Jedino što mi je nešto bilo hladno u onoj vreći, ne znam u čemu je problem. Vjerojatno ću morati da kupim drugu vreću, obzirom da idemo u planinu i da će biti još hladnije. Sad uživam u pogledu, doručkujem i idem za iglu da se vidim sa kolegom, možda padne neko i kupanje i da se vratimo do defilea.